pa yon mwen, se ki moun si la sa ka fet pou kon menaj. Najman la, ou konen, pose, najman la kaye mwen, mwen disi pa pran, Ah, mwen se dek mwen kampe mwen gado la moun dan la, nan eti menaj sa, pou kontrole yon bel tifle moun sa, ki ta poli. sa pa Padabe posi, bel madou mwen kon sa, si ta poli, ki sou kon la, se la mamite. Don pa bon kontak mwen, se vwe, men mari kaya, la si nou ka, bon, si mari kaya sa, wè mwen mwen se mabon si ta la, li pa m'aksepte, pito m'kampe, wap si ta. Che yon tok mi, ma play plan. Non, di pa pon nan parol, di pa pon nan parol. I still love it. Kaya se, mwen bad la voy sa ma pisi. Non, Mwen si pa pon sa ma pisi. sa lè an pi, paske wè ki le chek avek. Che yon si ga ou men, mwen sa ma pisi la pisi ga ou men. Sa ki me mwen ta pisi pa ou men, mwen kome. Di an ke, wè pale yon lòs kon kole mwen kon. Mwen se, Di ma bon. mwen kon mwen kachita, ou mwen chita na pon pale, mwen kon pa ton la. Non, paske, mwen vreman kon si pare, pa fon ki le chek avek. Sa ma pisi. Ke pa ou pisi, mwen yon ane wot nan. Ou pa mwen ke ki parol. Yo te que nous la regarder parce que nous t'aime parce que ça m'a volé. Bon, moi-même, je dois me sentir un peu parce que devant ça m'a volé depuis longtemps. C'est que content mais chérie. C'est que content avec moi Apprendre pour encore ça. La combat des mamans. Je vais mettre
Pou bagay nan maman fan. Sa kon blage de sa ou? Pou ki sa ou chwazi bay l'ajan pou deplasman jou kon sa? Map pou met numéro a si telefon nan. Men fore depi pou kazi pon l'ajan. Apre nou. Sa fè la? Ou jè di? Sa sa moun kon telefon la? Wè! Sa fè la? Ket, mesye, nan la men kote madame mwen kitim. Se de bel moun ka biye pase, vi mba ka biye pase madame mwen kitim men. O nyo, ket. Ma wezim, madame mwen kitim. Se de bel moun ka biye pase, vi mba ka biye pase men chave ou. Se det mwen kon panik, men kote l metim. Aquela baba. Você, man. Como está, Sam? Amen. Você milhão pila baba. Eu imagino que nós todos soldados lá na avenida já por você lá baba. Que está por lá. Bela já pode estar para mim, mas eu piba lá para você lá, mas Segue, man. a mulher se place lá, o belo place com sair, já na frente lá para vai de leite. Você é baba mati, man. Da suite de Timo City, ele não vem de passer lá, man. Nós acompanhamos a velha de Sion. Ah, problème non. Sinon, man, poster là un peu de problème. Non, j'étais mon baba. Ah, hoje estou. Yeah, man. Ele vai para poster lá. Pas un problème récent, man. La photo là, mon baba. Qu'est-ce qu'après les nous encore? Pas ouais battre moi barrer madame moi meilleur barrer. Ah, ça on sait qui est client monsieur. Allô. Alô, monsieur, quanto ele? Alô, monsieur, quanto ele? Bon, tu place là, oui, nous tu rencontres même si problème parce que pour prendre la plaie, elle fait un petit promène, on va venir chercher, on va aller sur place là, on va avoir un petit plaisir, ça ouais. On va venir chercher. Nous calavons sur place. Ah ok, pas de problème, ma vie chez Kounya la chérie, ma vie chez Kounya là. Eh bien ok, ciao. Pas de problème. Voilà, on s'en va faire là. Ouais, madame, moi sur place, on a un 5 clients. On a un prêt à la veille. Et si tu as demandé de ma petite cousine, je vais te bouteille, qu'est-ce que tu veux dire? Donc on
bel parole, parce que parole, La fille, pas quoi, il t'a pris là, ça la comme la situation là, c'est carré, là, c'est pas bon. on m'a aujourd'hui. Se ou pa abisye sou tak madame moun bal tifle, bay sa ou. Kon ti blo de kapon. Ben nan yere. Se moun pou met ou swa avem ma forji tout fi nou net men. Ki tan wè bagay kon sa ou? Oui, oui. Oui. Apo felisè. Se ma ou se yi babi. Ay fout, ki se mwen la chéri? Se pouzon, chéri. Kouzon? Ah, se kouzon? Ok. E ou men? Ou sa ti tam sa? Non sa le kouzin mwen. Se pouzin nou? Oui, kouzin mwen. Ou kwa nan sa ati? Si mwen nan sa ati, mwen chéri, bon mzou bay bien. Wadi mi se kouzon. Bon. Yo se gale mkonya la nan telefon mi? Mkouzon mi se gale mkonya la nan telefon, yo sa wapye pa sa kene ou man. Mwen ka san son, sa konya se kouzon e la vwe. Ou jis fè mwen? Ou se da fan mwen? Eh bien, c'est normal. Eh bien, vous savez qui ça la chérie. Ma pour ma première. Évident. Kado parole,